umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje, ninde notinya. Umukama niwe akomeza ubuzima bwanje, ninde yompindisha agashitsi. iyo ingozi z'ikibi zinsugereje, zikansugereza kugira ngo zinandagure, abandwanya n'abansi banje nibo banyerera bakarwa. iyo ingabo zishinze icumbi ngo zintere, umutima wanje ntutinya. naho abangwanya bontera, nguma nizigiye. hari ikintu kimwe nasabye umukama, arico ndondera, ni ukwibera mu ngoro y'umukama iminsi yose y'ubuzima bwanje, ngo niweze ubutore bw'umukama, ntangarire ingoro yiwe. nkako amisha mu rusago rwiwe mu gihe c'ibyago, akanyegeza mu bwigobeko bw'ihema ryiwe, akanyuriza hejuru ku gitandara cibuye. ubu ndanega umutwe, nkarengera abasi bankikije. nzoheza rero nshikana imbagwa z'impundu mw'ihema ryiwe, nzocuraranga ndirimbire umukama. nzocuraranga ndirimbire umukama. bakundwa b'umukama aho nyene muri ku mpande zine z'isi, mwese bakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabahaye ikaze mu buryo bw'umwihariko kuri iki gicaniro kiriko kirasozera uyu munsi wa kabiri, umunsi udasanzwe mu buzima bwacu. ni umunsi ugomba kumva ko ibikubabaje atari ngombwa ngo bigushire mu kangaratete k'ubuzima. ibyakunanije ntabwo ari ngombwa ngo biguhuze n'igisuzuguriro cy'igihe runaka. turi ku ngazi ya 16 muri za ngazi 24. imana itudugiriza kwigarata, ikadukurira kwicavu, ikatuduza, ikadushira ku cata, ikadukurira ku bukene, ikadushira mu butunzi. ko Zaburi ya 24 iravuga ko Uwiteka ari wenyine izahabu n'ifeza. iki ni igihe ciza ku buzima bwacu, cyuko turaramura amaso tukayerekeza ku mukama. barahomba cyane abadakunda Imana, barahomba cyane abatakira ubuzima bwabo ngo babuyoboreshe Imana, icyo twita kuyoboresha Imana inzira. barahomba cyane abantu batarafata ubuzima bwabo ngo babushire ku gicaniro c'intava. ubwa mbere, igicaniro c'intava kitumara ubwoba kandi tukiba ku isi y'amakuba. igicaniro c'intava kitumara ubwoba kandi tukibana, tukigendana, tucicarana, tugikorana n'abarotsi. igicaniro c'intava kitumara intundu n'intimba, tucitwa ingumba, tugifise amadeni.
tugifungura bigoranye, tukiri amaso bigoranye. Kubera iki? Ntabwo turi basamuragwa b'umwuka w'ubwo, ahubwo turi basamuragwa b'umwuka w'Imana. Wa mutima mweranda ashira umuco hari umwijima, agashira ineza hari inabi, agashira agahimbara hari agahinda, agashira igikundira hari icankiro, agashira ubuzima hari amagufa yumye. Ibi yaba wabyumva uko ndabyumva, wari guhagararira ubuzima bwawe urukristo ubayemo, ukavuga ngo erega ndahiriwe. Dawudi yavuze ngo nkiri kuri iyi si y'abazima, nagumye niteze ukugira neza k'Uwiteka. Mbese ni ubupfubyi ko ariko Pawulo yavuze bwo gukura mu rukundo rw'Imana? Mbega ni ubupfakazi? Mbe ni imibabaro? Mbe ni imikoshi? Mbe ni imivumo? Mbe ni ibicaniro by'igisokuru? Kandi agapimisho kabipima kari muri twebwe, kuyoboza Imana inzira. Bakundwa b'umukamuko muri kose, umwe wese mu cyubahiro ciwe no mu iteka ry'uko basa n'Imana. Bwira mugenza we uturasa n'Imana. Muniza amatwi gato kandi mwugurura amatwi y'imishaya. Ndababwira ko muri ab'igiciro mwebwe mutari impanuka, mutakwiye gukorwa n'isoni zibateza impanuka zo gutandukana n'Imana. Hari impundu ukwiye gutera mu mutima wawe ukuri kose, uko usa kose, uko umeze kose, uko ubayeho kose. Niyo utatera impundu mu mutima wawe, uzogira agahinda ubuziburuye igihengeri c'umwasi, acokera mwaguteza icyago gishingiye ku cyaha. Ninde azogutabara? Ko ari umuhanuzi Ahiya yabwiye Heli, muhereza mwuka wa mbere w'ishimwe, maze Heli kubishyira mu ngiro abwira abahungu ngo ninde azobatabara ko muri gucumura ku Mana, kandi uwo bacumura ko wese Imana yo batabara. Ntabwo ariko byari ngombwa ko babwira. Yari kubahana akabwira ati mubabaze Imana. Heli arahanwa apfira rimwe, apfira umunsi umwe n'abahungu be Hofuni na Finehasi. Babyeyi barazi bo mu isi y'umwuka, mu isi y'umwema, batware batwako, bakunzi bansi, basenzi bapagani, umwe wese uko ari kose yamagabaye, nakanzwe n'ubusambanyi bwawe, nakanzwe n'intege zawe, nakanzwe n'ibihe kugendana, nakanzwe n'ubugome ugendana, nakanzwe n'akarimi kawe karekare. Ndaje ndagutangariza icese ko Kristo aramutse amahoro mu mitima y'abamwizeye. Kristo aramutse urukundo mu mishaya y'abamuhurumbira. Kristo aramutse ubutungane muri abo bose bamutunganiye kandi bifuza kubaho nk'uko abishaka. Ntukagire uruhombo rwo gutakaza Imana muri iki gihe. Hari ubuzima ushobora kubamwo, hari amakuba ashobora guhura nawe, ukumva umutima watabwiza atabwishima, ukumva umutima watamahoro atagahimbara, ukumva umutima watarukundo atamunezero. Kisi icyo gihe cyuko tumaramara, ikisi icyo gihe cyuko duteterwa, ikisi icyo gihe cyuko dusuzugurika, iki ni igihe cyuko twasama tukabwira Imana icyo dukeneye, iki ni igihe cyuko twasama tukabwira Imana ko tuyikunda. Dawudi aravuze muri iyi Zaburi ngo Uwiteka niwe rumuri rwanje, ngo niki cyo ntera ubwoba, mbese n'ubugumba, mbese n'umubabaro, mbese n'agakinyitso, mbese n'igisuzuguro, mbese n'amadeni, mbese n'ubukene, mbega niki n'ubugwayi.
Yohana ariko aravuga amajambo meza Kristo yagiye agaragaza akigendera kuri iyi si. Yaravuze mu kigabane cya 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ni cye nawe. Nta mpamvu y'ukwiheba. Ingazi ya 16 iravuga ngo nta mpamvu y'ukwiheba. Tuza nta mpamvu y'ukugira ubwoba. Kuko urukundo rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizeye wese ntapfe rubi ahubwo ahabwe ubuzima budahera. Nyaguhora ku ngoma Mwami Imana, duha ubuzima abana bawe. Bari ku mpande zine z'isi, abari hafi yanje n'abari kure yanje, umwe wese muntu n'uyu umutima wiwe, umwe wese mugahinda ku mutima wiwe, murabe ryiza. Yaba umugabo, yaba umugore, yaba umusore, yaba umwigeme, yaba uwugwaye, yaba uwukomeye, yaba umutware, yaba umutwagwa, yaba urushe, yaba uheranye cyangwa uheraniwe, yaba ingumba cyangwa uwabyaye, yaba uwarongowe cyangwa utararongowe, yaba uwarongoye cyangwa utararongowe. Nyaguhora ku ngoma, vuga ijambo rimwe gusa dutabara. Vuga ijambo rimwe gusa ibyangiritse bikundike. Vuga ijambo rimwe gusa amagufa asubizwe ubuzima. Vuga rimwe gusa imitsi yazibye izibuka. Vuga rimwe gusa agahanga kamaze kudadarara kadadanuka. Vuga rimwe gusa ibitereko byiyugurura. Vuga rimwe gusa imbuto z'ibihumbwa zije mu buzima. Vuga rimwe gusa inguma z'imitima yacu zikira. Vuga rimwe gusa amaraso ya Kristo asesekere kuri twebwe, maze imyaka tumaze dutakamba uyu munsi bigaragare ko twapfukamye. Imyaka tumaze dutakamba uyu munsi bigaragare ko twapfukamye. Nyaguhora ku ngoma, turasigaje iminsi 8 yonyene ngo twinjire mu mwaka udasanzwe wa 2026. Ndakwingiza Uwiteka Nyaguhora ku ngoma, muri iki gicaniro gisozera umunsi wa kabiri, ndagutakambiye ukora igitangaza, wubaka inayo muri uyu muvukano wacu wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Turi ku mpande zine z'isi. Hari abari gusenga bari mu gasha, hari abari kugusenga bari mu mpimba, hari abari kugusenga bari mu bitaro, hari abari kugusenga bicaye hasi, hari abari kugusenga bapfukamye, hari abari kugusenga bagendagenda, hari abari kugusenga baryamye ku mukeka. Ntukemere ko dusoza ukuri ko bwoko bwawe. Waravuze ngo nimutakamba Salama mu gihugu ninazwa bwawe bwatwikira ingoro yari karubaka yarasozeye kubaka. Ngo waravuze ngo nibapfukama ngo batewe n'ikigoriro bahibyo kurya, ngo nibapfukama batewe n'ubugumbura barubyara. Nawe ucuriyizira muri za 54 bavuga ngo nimutere n'impundu mwangombama. Uriyizira ngo namwe mwabakene, uriyizira Yesu Kristo wayicyumurya aravuga muri Matayo 11:28 ngo ingomwa bwa mwese murushe kandi muremerewe meze mbaruhurire Mukama Yesu Kristo mukozi mwiza. Ijambo ryawe riganze, ijambo ryawe rireme, ijambo ryawe rivuge, ijambo ryawe rikore uko ryakoze kuri Mukama Nowa, uko ryakoze kuri Zakariya, uko ryakoze Yohani Batista akavuka. Uyu munsi bigaragare ko ijambo ryawe ari urumuri mu buzima bwacu. Yesu mukunzi mwiza, Yesu mwigisha, Yesu mukiza, wewe ukiza ubugwayi, wewe ukiza ibisuzuguro, wewe ukiza imibabaro, wewe ukiza agahinda, wewe ukiza indundu, wewe ukiza indimba. Mukama Yesu Kristo mukunzi mwiza, Mukama Yesu Kristo wewe waririye ku cyobo cya Lazaro akazuka, wewe warangamiye ijuru ukavuga ngo Uwiteka ndakuninaza kuko wanyumviye kandi wamunyumvira. Yesu ndi gusengera mu izina ryawe. Zaburi 121 irambwira ngo nk'uko abasuku bahanze amaso basebuja ngo cyangwa ngo incereke zikamba zihanze amaso bayinabuja, ngo niko natwe tuguhanze amaso. Zaburi kambwira ngo uko warize umunyisirayeli bariko natwe turinda umunyisirayeli no mwijoro ngo n'urushingera rutora. Nikutwe twobura urubyaro kandi tugusenga, nikute twobura umugisha kandi tugusenga, nikute twobura amahoro kandi tugusenga, nikute tutoramba kandi tugusenga, nikute twotubika umukande wavubi kandi tugusenga. Tugirira igitangaza Yesu azabukoze, tugirira igitangaza Yesu. Nituriye kuvuguruza umugambi w'ubutatugera ndimana imwe rudende mu buzima bwacu, ariko turi kuvuguruza umugambi wa shetani, turi kuvuguruza umugambi w'abarozi, turi kuvuguruza umugambi w'isokuru bibi, turi kuvuguruza umugambi wakomotse ku cyaha, turi kuvuguruza umugambi wakomotse ku ntege nke, turi kuvuguruza umugambi wakomotse ku kutamenya. Twiterera iteko dutwenze. Rega wigeze kubwira Aburahamu mu kigabane cya 10 n'igitabo cy'Itanguriro
ngo Burayimu uzugendera imbere yanjye utunganye rwose. Turagomba kugendera imbere yawe dutunganye rwose, ariko utugire neza udukure kw'ibimwaro, utugire neza udukure kw'ibisuzuguriro, utugire neza wubake nawe mu buzima bwacu. Ndagusenze nizigiye iyi ngazi yo gushira amanga tukagusengera mu kuri no mu mutima, iyi ngazi yo kwirukana ubwoba, iyi ngazi yo kudatinya, iyi ngazi yo kutisuzugura, itubyarira umusaruro. Hari ikintu nto kwibagira kukubwira Mukama, igihe cyose ndazirikanye ijambo ryawe muri Matayo 5, nagiye nsanga ngo uhiriwe ari uwugirira ubuntu abandi nawe twirengagije. Waravuze ngo uhiriwe n'ubabarira abandi nawe tubikiye inzigo. Waravuze ngo uhiriwe ngo n'ubutunganiye Imana no kuri Mukama sozoma, nusanga ari ibyaha twirengagije. Amaraso ya Kristo nicagikora, kuko Kristo aracicaye iburyo bwawe, acicaye ku ntebe y'imbabazi, niko Zakariya 2 hambwiye. Ndagusabye utugirire ikigongwe, tweze rwose, dutyorore rwose, ntihakagire ikibyimba, ntihakagire umucafu, ntihakagire malariya, ntihakagire sida, ntihakagire igifebrome, ntihakagire akamikrobe n'akamwe gasigara muri twebwe. Kubera iki? Turakwiyeguriye kuri iki gicaniro c'intava. Duha umugisha n'umugwiza, duha amahoro, duha ibyiza, duha ibyishimo, turinde kubabara, turinde ubwoba, tunezereze, duteturure, duhe ibyo tugusaba. Turakwemerera kuzagushingira inawe, turakwemerera kuzagushingira inawe. Sinisunze Mwami Imana nyagora ku ngoma imyaka tumaze dusenga, nawe ntiwisunga imyaka tumaze kuri iyi si, ntiwisunga ubwoko bw'ibyaha twagendeyemo, ahubwo nk'uko Dawudi yakubwiye ngo imbabazi zawe ziri hejuru y'ibyaha byanje, natwe imbabazi zawe, urukundo rwawe, impuhwe zawe, ububasha bwawe ntitukekeranya ko biri hejuru y'intege nke zacu, biri hejuru y'imitwaro yacu, biri hejuru y'imibabaro yacu. Ndasenze ndisengeye, ndasengeye abari kuri iki gicaniro, ndabasengeye abari hafi n'abari kure, nsengeye twebwe abakwizeye n'abazokwirizera ejo, nsengeye twebwe turi ku gicaniro n'abajya kukica ko hanyuma, nsengeye abanyumva n'abatanyumva, nsengeye n'abazonyumva hanyuma, umwe wese mwishyure mu mitwaro yiwe. Turakwisabiye intahe. Waravuze muri Yesaya 44, uravuga ku murongo wa 26, wumva ndababwira ngo ni jewe nakira ijambo ryavuye mu kanwa k'umusabyi wanje, nkarikomeza kandi nkarikoresha iby'ubutwari. Mukama, nciye bugufi ku ijambo ryawe, ndi umusabyi wawe, nunyumve nyagora ku ngoma. Raba guca bugufi ku bwoko bwawe, aho buri ku mpande zine z'isi. Barinde kubabara, jewe sindi gusenga mu majambo menshi, nsenze muri make y'unyumva, ariko duhe ibikomeye, kuko uri Imana ikora ibikomeye, uri Imana ikora cagiye umwana w'umuntu yananiwe. Aba bana bawe ntukemere ko basuzugurika, ntukemere ko barangiriza mu nabi, ntukemere ko barangiriza mu mazina mabi. Izina bugumba ndaryase, izina cangiro ndaryase, izina bukene ndaryase, izina ry'agahinda ndaryase, izina ry'igisuzuguro ndaryase, kurobanurwa mu bandi ndaryase. Nankirije umurozi, nankirije umupfumu, nankirije ubugwayi bwo aribwo bwose, nankirije ubugumba, nankirije icangiro. Magaye ubutware n'ubweranda, mamagaye ubushobozi n'ubwitonzi, mamagaye ibyiza n'ibyishimo, mamagaye ibitangaza muri twebwe, kuko dufise Imana ikora ibitangaza. Nawe ubigaragaze kutandukanye na Bayali, ubigaragaze kutandukanye na Asheri, ubigaragaze kutandukanye na Dagoni, ubigaragaze kutandukanye na Tamuzi, ubigaragaze kutandukanye na Kiranga, ubigaragaze kutandukanye n'ubundi bumana bwose. Ugaragaze kuri Imana ikorera ku gihe cyayo. Sindi kwisunga imyaka, nawe ufise imyaka nk'iya Sara. Sindi kwisunga imyaka, nawe urakaheze nka Elizabeth muka Zakariya nyina wa Samusoni, nyina wa Yohani Batista. Sindi kwita ku myaka, kuko ntawe uraja mu murima ngo yiyakire umugabo batandukanye nka Mukamano. Kubw'iyo nta mpamvu duha umugisha. Icyo tugusabye kiduhe, abacu bakure ku cobo, abacu bakure ku cavu, abacu bakure mu busambanyi, abacu bakure mu bubeshi, abacu bakure mu kaboregwe, abacu bakure mu kwiyebura. Utwubakire isi shasha nk'uko Isaya bitubwiye mu Yohana 6:65. Ibisigaye turinde kubabara,
utwagurira imbibe, ugorora ingingo zacu zose, amafyigo ugorore, inda zitabyara zibyare, amakoro atiyugurura yuguruke, imitwe yibohore, amaso yabohore, amatwi yaziburure, akanwa kabohore, imihogo yiziburure, umutima uwubohore, igitigu kibohore, amahentestu yabohore, amafyigo yabohore, ugwagashura ubohore, ibiganzo biha umugisha n'umugwiza, maze uyu mudugo twagira tuduge aba ari wowe tudugira nk'uko wabitwemereye, ni mu izina rya Yesu Kristo natuye neza kuri twebwe ubwoko bw'Imana, maze ingazi y'16 ikatubera ingazi yo gutandukana n'ubwoba, kuko ubwoba ni bubi, kandi ngo ntitwarazwe umutima w'ubwoba, ariko twarazwe umutima w'Imana, aguma twambariza muri byose na hose akavuga ngo abadawe. None Mana mutima mweranda, kubw'amaraso ya Kristo dutwikiriye, kubw'amaraso ya Kristo tubohoye, kubw'amaraso ya Kristo duteturuye, turagusabye Mana mutima mweranda wurukire muri twebwe, ngo wurukiye kwisigira ishusho, ngo wurukiye kwisigira umuco, ngo wurukiye kwisi ibintu birahinduka, urukira mu babyeyi batabyara babyare, urukira mu bakobwa badakunzwe bakundwe, urukira mu bahungu badashoboye bashobore, urukira mu bagore batawe bagarukirwe, urukira mu bagabo basuzugwe bagira icyubahiro, urukira mu Burundi tugira amahoro, urukira mu Burundi tugira umugisha, urukira mu Burundi tugira umugwiza, urukira mu bitaro abagwaye bakire, urukira mu banyabyaha bahinduke, utwurukire ko kandi utwurukirize kwimigisha, mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ibyiza n'ibyishimo, turindwe kubabara, turindwe akavuyo, turindwe gukenyuka, duhabwe ibyiza byose bihabwa abubaha Imana. Hezagira ku buryo bw'umwihariko abataki kuryagenya kimwe muri 10, abataki kuryagenya amashikanwa y'aboro, abatagikora ibyaha n'ibigirankana, uhezagira bari kuri iki gicaniro c'inava, ubaha ibyiza byose bagusaba, ibisigaye barinde kubabara, natwe twihere kuramba no kurandika mu izina rya Yesu Kristo. Natuye neza nkavuguruza inabi, natuye ububyeyi mvuguruje ubugumba, natuye igikundiro mvuguruje icankiro, natuye amahoro ndavuguruje amahane, natuye amahoro ndavuguruje amahane. Amen, amen, aleluya. Iri joro tubera inkingi y'iterambere mwami Imana nyagora ku ngoma, duhindura amateka n'amazina. Iri joro abamarayika bose, iri joro intoko z'ijuru nizize zikinge muri twebwe, igitangaza cyo witeka gikoreke kuri twebwe, ngo wana yagiye ishiro atahukana ijambo rya heri, ngo ashitse muri ibitangaza birakoreka, maze Samuel araboneka. Uko niko natwe tugiye guhabwa imigisha ishingiye ku mitwaro twari tugenana mu mitima yacu. Amen, amen, aleluya. Witeka bishimira abakiza ubwoko bwose, witeka bishimire abatera iteka kandi abahindura izina, mu izina rya Yesu Kristo umwami nsenga akanyumvira. Amina, amina. Ego kakanda gukonda cyane, by'ukuri sinoro nk'uko ndabivuga, kunda nkugire mukama, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo, oro mwami wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, nyemerera ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukiza Yesu, uri Kristo nkunda, kunda ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, witeka utumugisha ubwoko bwawe.